Секоја сабота во 18 часот повеќе од 4 месеци граѓаните на Србија се собираат пред владата или собранието каде што бараат оставка од претседателот Вучич и од владата. За македонското сценарио кој што го зборува Вучич, но и за повеќе прашања во денешното интервју на Inbox 7 ќе разговараме со Драган Джилас. Господине Джилас, во Белград општо во Србија се протестира повеќе од 4 месеци. Кои се барањата на 1 од 5 милиони и дали од владата имаат исполнето некој од барањата? Nema nikakvog odgovora, nema dijaloga, nema komunikacije, nema ničega. Sve se završava na rečenicama predsjednika da on neće razgovara ni sa kim iz opozicije, da jednostavno nema o čemu da se priča. Naši zahtevi su, kako da vam kažem, borba za nešto što je zaista neverovatno da posle 30 godina od promene, 20 godina od promena u Srbiji, 30 godina od prvih demonstracija protiv Miloševića, opet tražimo isto. Tražimo mogućnost da se na državnoj televiziji čuje drugo mišljenje, tražimo mogućnost da privatne televizije ne prave linč nad svima nama kao što napravili nad Oliverom Ivanovićem pre godinu i po dana, tražimo uvid u biračke spiskove i tražimo fer i poštene izbore. To je nešto što bi bilo normalno da svaka zemlja danas u Evropi ima, nažalost Srbija to danas nema. Кога сме кај изборите, вие рековте дека сега во моментов не се добра идеја избори. Што предлагате за да се промени власта? Pa mi na izborima nećemo učestvovati jer su oni besmisleni. Na kraju kraja imamo iskustva i Makedonije i bojkota izbora. Ići na izbore sa time da imate 5 televizija s nacionalnom frekvencijom koje vam objavljuju najstrašnije stvari, nemate mogućnost da odgovorite s tabloidima, sa pritiscima na ljude po Srbiji, na otpuštanjima za one koji neće da glasaju, koji neće da slikaju birački listić, jednostavno nema smisla. Mi ćemo našu borbu nastaviti ovako kako i danas vidite ovde. Biće još jedan veliki protest. 13. aprila će biti vjerojatno najveći do sad u Srbiji. Jednostavno to je demokratski način borbe, a vidjet ćemo šta će još vreme koje dolazi doneti, ali u svakom slučaju bez nasilja i bez onoga što nama vlast trenutno radi. Беше најавено, односно вашиот претседател Вучич многу пати зборуваше дека некои земји ги финансираат протестите. Се спомнуваше и Сорос. Кој ги финансира протестите? Soroš je ovde svakih mesec dana. Njegov sin svakih mesec dana ima sastanak sa Aleksandrom Vučićem. Mi te kontakte nemamo, niti očekujemo da dobijemo pomoć od bilo koga iz inostranstva. Ovo je unutrašnja stvar Srbije. Mi se borimo za promene u ovoj zemlji. Shvatamo da Srbija nije ostrvo, da je deo ovog regiona, da je neophodno da imamo što bolje odnose sa susedima. Nažalost, danas imamo katastrofalne odnose sa svim bivšim jugoslovenskim republikama i samo zahvaljujući jednoj mudroj politici makedonskog rukovodstva koje ne odgovara na ove besmislene priče o makedonskom scenariju, o tome da sam ja sa premijerom Zajevim dogovarao promenu vlasti u Beogradu i tako dalje, mi dalje imamo, mogu kažem, relativno korektne odnose između Makedonije i Srbije. A to su dva naroda, vi to jako dobro znate. Ako sa nekim imamo prijateljske odnose, mi Srbi to su Makedonci. Ja mislim da je obrnuto isto tako i da to treba da bude neka sutra osovina stabilnosti na celom Balkanu, a ne samo ovdje. I ja očekujem da će doći vreme kada ćemo moći na taj način da komuniciramo i na taj način da sarađujemo za dobrobit oba naša naroda. Неколку пати беше споменато македонско сценарио, особено после вашата средба со премиерот Зоран Заев. Што ќе коментирате за тоа? Како гледате вие на тоа македонско сценарио? Zoran Zaev je jedan hrabar čovjek koji je sa svojim kolegom Ciprasom uspeo da nađe rešenje koje već koliko desetina godina opterećuje i odnose u regionu, ali i sprečava pravi razvoj Makedonije. I ja mislim da njih dvojica zaslužuju svaku nagradu za to. Mislim da postoji ljubomora s ove strane što je neko uspeo da reši neki problem, a kao što znate, naš predsjednik je podržavao gospodina Gruevskog kad je bio vlast i nije baš sjajno primio te informacije o promenama u Makedoniji. Ja sam sa vašim premijerom imao zvaničan sastanak u vladi gde smo to javno objavili. Smatram da je dužnost i vlasti i opozicije da radi na boljem odnosu dva naroda i ne vidim šta tu može da bude problem. I opet kažem, kad sam se vratio, dobili smo izjave ministra odbrane Vulina, ministra policije, raznih ljudi iz Srpske napredne stranke kako je to strašno, umjesto da pohvale tu stvar, ali dobro je što sa druge strane nema odgovora na takve stvari, jer
Znate, lako se pokvare odnosi, a teško se pravi. На еден од протестите заедно со граѓаните влеговте во зградата на РТС. Тоа беше наречено како упад во телевизијата, меѓутоа председателот Вучич потоа рече дека ќе ги помилува луѓето кои што влегле, а исто така судот во меѓувреме не донесе одлука за притвор. Сметате дека тоа е одлука на судот откако Вучич спомна помилување? Pa kako su ih uhapsili i osudili na 30 dana, tako su ih pustili na isti način. Nije postojao nijedan razlog da ti mladi ljudi provedu 1 sat u pritvoru i u zatvoru, jer nikakvog nasilja nije bilo. I to su potvrdili i novinari i zaposleni u Radio televiziji Srbije. Znači, posle 3 nešto meseci, kada nema odgovora na naš zahtev da neko dođe, i to ne od nas lidera opozicije, nego od ovih ljudi koje vidite ovde, i da kaže zašto mi protestujemo, zašto se bunimo, zašto 100 gradova Srbije svakog vikenda je na ulici. Jednostavno, narod je spontano ušao. Ja sam srećan što nije bilo nikakvog nasilja, jer naša ideja nije nasilje. Ovde se radi inverzija realnosti. Sve to što vlast nama radi, to da se pali kuća novinarima, to je pokušaj ubistva, da se napadaju žene na poslu, da se u Žitorađi u kancelariji predsjednika opštine prebijaju ljudi koji su neku peticiju potpisali, da sve to što se nama radi, to se pripisuje nama. Ali na kraju, znate kako, vreme sve pokaže. Pokazat će i ovde ko je za mir, ko je za saradnju, ko je za dijalog, a ko je protiv toga. Неколку претходно споменавте за пријателството на господинот Вучич и господинот Груевски. Може некои луѓе сметаат дека се тие слични. Можете да направите некаква паралела помеѓу нив двајца? Pa ne znam dovoljno o gospodinu Gruevskom, ali znam da je Makedonija u tim godinama išla u pogrešnom smeru. Znam da je bilo ogromnih tenzija, znam da je bilo vrlo teškog položaja za novinare, da su neke televizije zatvarane, da su neki ljudi poginuli, da je bilo mnogo afera, da je bilo loših odnosa unutar same Makedonije, među albanske zajednice, makedonske, i mislim da je sad to sve dovedeno na jedan nivo da svi zajedno koji žive u Makedoniji, svi građani Makedonije ili Severne Makedonije, kako je zvaničan naziv, danas mogu da razmišljaju o boljoj budućnosti. To je ono što mi želimo u Srbiji. Želimo da jednostavno ne živimo više u prošlosti. Znate, kad živite loše u sadašnjosti, vi ne mislite o budućnosti, vi se vraćate u prošlost, tražite greške koje ste pravili. Ja smatram da je budućnost ovog regiona u tome da svi dođemo do toga da imamo prosječnu platu 1000 evra, a ne nekoliko stotina evra. Ljudi slobodno putuju, da ovi mladi ljudi neopterećeni prošlošću grade neke nove odnose, da jednostavno sutra budemo svi deo, već jesmo deo Evrope, možda neki ne bi voleli, ali jesmo, da budemo i deo Europske unije, naravno, i da ljudi koji ovde žive napokon, posle toliko desetina godina od 90-ih, vide neko svetlo na kraju tunela, vide neki bolji život. Во Србија стои проблемот со Косово. Дали владата моментално нуди некакво решение за овој проблем? Pa mi, nažalost, ne znamo ni šta je u pregovorima, ni šta je na stolu, ni šta nije. Ja vam mogu reći moj lični stav i ljudi koji će sutra biti deo moje stranke, a to je da nije rešenje u podelama i crtanju granica, rešenje u pomirenju dva naroda. Mi imamo već 100 godina loše odnose srpskog i albanskog naroda. Mislim da nikada nije pokušano iskreno da se radi na pomirenju, da ljudi mogu da putuju slobodno sa svojim dokumentima, da ekonomija funkcioniše, da privrednici rade, da imamo normalne odnose u sportu, da se mladi ljudi bave sportom, da imamo kulturu saradnju, da dve policije sarađuju da bi kriminalci bili u zatvoru, tužilaštva. Sve su to stvari koje mogu donesu do toga da jednostavno samo pitanje statusa više ne bude najvažnije, nego bude najvažniji život ljudi, mislim, i njihovi životni standard. Ako dođemo do toga da plata i ovde u centralnoj Srbiji na Kosovu i Metohiji bude duplo veća nego što danas, lakše ćemo doći do rešenja, to je sigurno. Како вие планирате да го решите овој проблем? Pa upravo na način koji sam rekao, u pomirenju dva naroda, u saradnji, u normalnoj komunikaciji. Znate, u Prištini i Beogradu su danas upisali fakultete neki ljudi koji nisu bili rođeni kad je bilo bombardovanje. Pa ljudi su ratovali u celoj Evropi mnogo puta. Moramo da pamtimo, naravno, žrtve, da porodicama pomognemo, da se suočimo s ratnim zločinima koje neko čini u ime srpskog naroda i u ime albanskog naroda i da jednostavno gledamo u budućnost, da gradimo odnose, da živimo normalno, mislim. Verujte mi, pa kakvi su ratovi bili na teritoriji Evrope, i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat, pa je 10 godina kasnije počela priča o Europskoj uniji. Mislim da je vreme da jednostavno počnemo taj način razmišljamo mi koji živimo u ovim krajevima. Кои се идните планови на Сојузот за Србија? Da nastavimo sa
protestima, da organizuje veliki protest 13. aprila. Očekujemo ogroman broj ljudi u Beogradu. Opet da bude mirno, naravno, bez nasilja, pokažemo koliko nas ima i da jednostavno primoramo vlast da počne da razgovara. Bez razgovora nema napretka. Kad nema razgovora, povećavaju se tenzije, agresije, koji su već ogromni u poslednjih 5-6 godina, a koje potiču pre svega od načina kako predsjednik države govori. Znate, ako govorite ljudima koji drugačije misle, da su društveni talog, da su ološ, da su izdajnici, da su kriminalci, ako govorite, recimo za mene sam opljačkao 500 miliona evra, onda vi pravite mržnju među ljudima koja ne vodi nigde dobro. Znači, mora se smanje tenzije, mora početi se razgovara, mora se dođe do nekih rešenja koji će biti prihvatljivi za sve i mora se dođe do slobodnih i fer izbora. Како ќе му одговорите на председателот Вучич за тоа што ве нарекува тајкуни, фашисти и слично? Pa ja te izraze ne koristim, smatram da nije primereno ih govoriti, a evo ja sam dobio upravo juče presudu protiv Srpske napredne stranke za te uvrede koje su meni iznosili. Nije neka velika svota novca, 1000 evra, bit će uplaćeno neke humanitarne svrhe, ali proći će sve to. Jednostavno i te naslovne strane tabloida, svaka 2 dana imamo rat, mržnju. Mnogo ljudi u Srbiji veruje u te reči, nažalost, crta se meta na svima nama, ali šta da radimo, to je danas život u Srbiji. Mi moramo se izborimo da sutra naša deca mogu ovde žive normalno i da to, da li neko glasa za Vučića, neko za Savez, nije nešto zbog čega ćemo se mrzeti i biti neprijatelji, samo politički neistomišljenici. За крај, во Република Северна Македонија има председателски избори. Кого го гледате како иден председател? Pa ja verujem da će kandidat koga predlaže sadašnja vlast pobediti na tim izborima, je to logično. Mislim da ljudi u Makedoniji, naravno možda imaju malo strpljenja, ali ne možete vi posle toliko godina da promenite sve za godinu dana. Ali mislim da mogu već da vide neke pomake, očekujem da Evropa pomogne vrlo konkretno danas Severnoj Makedoniji i očekujem da ta politika koja je otelotvorena u Zoranu Zaevu bude politika koja će biti prihvaćena od većinskog stanovništva u Makedoniji, pa samim tim i takav kandidat biti izabran za predsjednika Severne Makedonije. Господин Джилас, ви благодарам. Почитувани, тоа беше интервјуто со еден од лидерите во Сојузот за Србија, Драган Джилас. Ви благодарам на вниманието.